BJP East lapen West Karbi Anglong District Committee Executive Meeting kapamanpon. Yar koi ni phaing ko resir kebar ni nijang Karbi Anglong hamren rong supi Rengbongham Auditorium Hall along Bharatiya Janata Party mate thi hekpen BJP Racharya song atom Executive Meeting kapamanpon. Pinilamang sojay megahut aluhi sarpo man penanga chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Namal Momin, BJP East Karbi Anglong District President Roland Killing, West Karbi Anglong District President Radip Ronghang lapen MLA Rup Singh Teron, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso lapen EMMAC atum nang chetong dun. Labang sojay megahut BJP Racharya song anso se kapa prang don thek chia phan lapen non ki bang GMP ki legahut ki ong donga vote pen puthot ka chipai dun thu jia phan asong claim rapet angbong asona sona bidi chithan chimun pon lapen anso se Karbi Anglong arlo ni hang ni janga towar atok ano hem rit melang towar pen chenglok asona son ka chingthura sayam mokile dam delang adimalong non ki bang jia porahut kapale dam et hek jia phan bidi sore chipachoy renti Niyong si son kada ki joy ben kilong ni tumlong lelang long de ki pan bori po kunuba mane yong si uno skim long lelang long de lata kapilong ye pan bori po mane bang ke jong si hem sulong le pma bai hem long le tame id number abe kulong tame chief minister awas yojana pa hem do hola hai ben ko je pasi bori po la son sa kasi ile tum party ke pang dang pen chenglok la pen ke iduke la gara ra phan oson si ake joy pen ki pijima ice cream hola hai putha tame chingwai ching sai to la pen ya kapre asang ding ke ave la asang des sa buthalang sofen khan liadak sa samala enon ke cheng punya khanon kon ba pona la non tender kore lo prabjin pe la so kam bangke tender kore da pike lage allotment pilo te kam chek compensation bang ya compensation pipe lage combination ma si pipe la non bangke pipe la hola dar nil fanar julo je tuar tong nangi ma made combination ma si chief minister fan pulo ni je tuar ge nang so basi combination bangke lage mala ke pipe non dak det kali itu Karbi Anglong fan ke da ke Raja Gaung Boithelang so lapen ke tika lapen ke hamren lapen khandule toran sanction halo lapen ke sia bang ke dokungka tu hu Kajirongan ala sotowar tender kore lo lahin dame convention pipi lapen ola samta homalai singke sar nang ligam tang la hamen homosti long ra mai pilong ning je la linjika pen khan long kam ada tuwa kilong le tuman tamong erji kinang le la sepat la ke kelong an mama kelong lelong ni long bede mama tuar ke pon we tum gelong kan ya lo so hamren divider matu kan clear kon lata tender ko so la ration card nang lagi pu aki joy ben si kadung na palongi pu sam dang nomba ke ino pin pharo ni and that la siki endolong te nil fan riten nang pino la so man action an labe sala ang tong di har tu bakeng ben ke damara la bangso ke song justice long le ke inton te pusila kaningi la senang lagi pisi bu pa nil ke la ke dune ba ya betul da me chi de alang tum skiti puni le kali la pe epsl sia party pen ta kali ala ke ya ala tum koilo BJP ben ta BJP ben sike toy ko san dia toy lo hamren ara je ke lagi pan kon na ya ningkan ini ba kenang ningkan sini mana MLA election aprang gara je impact tak News Desk report Northeast Hills Today.